meka khovet mun sang train kan mit a fu thupa kan thlir thupa enge thu thar tika nge sarkar an pai thla kang ti ringot kan rilro a om furlom in arinoma news a kan monga social media kan monga tun tuma kan content tura chuan tun Iran revolution ti top meng Iran ram norna hoi hota hianin alangsar zual tele amu nom zual ti don mi khating kha karon tilanga chumi data chonin topic pahni karon siamanga engwangin nge Iran sarkar hi mi puiten annin em ti chungchang kanon soidon ani Iran khopui Tehran a chuanin December ni somni paret khan dorkai te chuan an dor kharin norna an hoi hotrana hi tun Iran Buaina bul loin tanna chu ania a Chhan po an poisa hlutna tlakniam na salutuk an turna sadon lutuk ten thet khanin dor khonin omjia nei lawan te kong an zo top mai ni he thil thleng hi voini thleng hen kong zo hi alain chunzom ta zela an ram chung province somthum pakhat jinga somni panga chuan he norna hi hoi hot chunzom zelani a norna hi alian tel ani an ram supreme leader ayatollah khamenei chu an ram atanga tlan bo tum tia soi am bokatin an foreign minister te po an jin chuak ti te soi nom bokati khan an ram throi tu te po an zuk tran viau ani chuti line US president Donald Trump chonin nai taka he thil thengi kan thlirenga Iran sarkar hen ami puite thadani vai chonin kanin rolang ti in vo khan thu alo soi vele sek boka he thil thleng chungchanga video clip then khat news channel then khata in lo mulo takin khang khakan ran nuai pot doni hi Iran fleka an symbol alai mi an asokap chakrang deu khani ve a ipo hi an pai tha an phur bo dai mai ni kong zo kha mi engzat tak niang mo an tam khopang hetan fleck vai hi Iran fleck tu na mi nilovin Islamic regime ina sarkar na an pai thak ma an flecka chuang thit sakeilem chuangat khani an vai ni hi masat khopui ania an ram khopui Tehran ti na wa khopui lian ber nia soi ni heta point kong zo tu te hianin police le sipai doda nom lovin ting kong anzo pop to ani bera apui mia khop mai hi kum upalam senior citizen kan ti kong zo te jinga khan tel ve heta aw la hi internet an translate dan chonin thi ka hlaulo kum som li pasari ka thito ateni kum som li pasari chu Islamic regime ina Iran arawan rel hun chung kha ania kha mi chung zong kha kathito ti in awan hi mosque muslim ho bekin an halai video ani be thonga tin Iranian nulaho zinga abikin anram shroi tu ayatollah khamenei thalak hala khami mei al mangeya secret tran anin ti mo hi social media alarve mek boka anram police ten protestor te an tur kha civilian protestor ten motorin avasubiai bi meni hi po hi chuti line Britain rama Iran thop tu ten BBC hianin kan ram thil thleng hi an cover thato lo ti in BBC office kota hian norna hoi hotin an lo awur hol ve poka ayatollah BBC shame on you tiani khating kha kan ron lakhom thei
chu ni mai ri sela video dang pot tama du chuanin x kan ti dang wei Twitter ate po kan hmuh tur ta manga Reddit a po tamanga tin Instagram Facebook a po hmuh turum nolin ri nama khatiang kha ania kha mi chin kha chu ti khan kan du tok phot mai don nia engwangin nge Iran mi puite an thin rim em kan ti chuanin mi pui thin rim chan chu re theina ani khovela thil poi ber chu re theina ani chung ko po rama po re thei hi poi em a chu tu na Iran mi puite thin rim chan chu ani engwangin ngen lo re thei ti kha zo na lian pui om thenga ti chuan an re thei chan pahni kan soi dona pakhat na chuanin economic sanction kan ti ram khovel ram dang tena an shremna kha ani don ani Iran history chung changi video vai khat karon siam to life in karon te nok nako hupur a thantla phungin karon siam to andu choni na ven thenga nakina a hi chu mudam lo emi a hranin lon siam te ti tu kan lo om nola ni pon a try le the thawani ti kha kan soidua ti chuan sangkha ko som sari pakwa an lal reza sa palavi chu paikhak ania theocracy sarkar alo dinga theocracy chu sa kho ho tu ten ram an control an kai shoi ang kha ania chuta an thu nei tu masaber chu ayatollah khomeini ania muslim sa kho ho tu ten sarkar an kai shoi phata tang hianin khothang lam ram US le Europe ram chen khatte chonin Iran hi economic sanction an pengal dera sangkha ko som sari pakwa lalna alawin thaka sangkha ko som riat atanga sangkha ko som riat pariat thleng chu Iran le Iraq kha anin dole ni ramin chon neya achu zulu thul lutuk lawila khovela oil nga ram te kha an boita ni helai Kuwait te Iran te Iraq te ho kha khovela ram oil nga an nia an rama an oil lak chuak kha Persian Gulf a long tengkar ho mangkhan phur ania Gulf of Oman phur chuani in Indian Ocean rang chonin khovel mun sanga phur dar anita ti chuan Gulf of Oman le Persian Gulf in kara hin erek lai awma chu Iran ramri aloma chu Strait of Hormuz tia kawania apoi me ma hi khovel ram rangina energy and chok lu na mun ani wangin jugular of global economy tinia jugular chu ngong vein helai ngong vein kan sei to khama khating khopa poimo ani wang khanin helai hi boina po cho na sei mema Iran le Iraq en do lai khanin Iran chuan khothlang lam ram te khating khovel mun ranga tol chu atur oil tanker kha an thenan lo haijaka thenan lo ti kanga kha wang khan khovel ram dang tine an relationship kan tinami anin zom na kha a chele zola ti chuan indo te lo zawa hun lo her zela khovel oil manin ma lo son le Iran po an economy ka oil bi ka chuan an tha chho ve zela amaro chu thil dang sumlak lu na dang ka ni em lowa ti chuan kum sang ni chho alo nia Iran chuan tun ma reza sa palavi hun lai tang khan nuclear program hi an lo ni tan dei to chu chun zom zel lo tum ta Islamic regime an nia khothlang lam ram hongor dead to America dead to Israel tiang chi kha an ni wang khanin Allahu Akbar ho khan ni wang khanin khothang lam ho khan an hlau ru leni nuclear bomb an neang ti kha an hlau emani chuan economic sanction an be chun zom le ta nuclear ral thom an nei lo ngei na tur khanin an ram tir thei tur khanin an shek le bil zerani chuan Iran oil thral alo tlem chawa khatinga sanction an nei na satawang le khovel ram sanga an ni cholo po oil nei kha an mu chu bel no lawang khanin an ni kha chu an shek chho tran deu ti ta an sangsona hen apoi chu international banking system kan te khovel ram sang ten tu na po Mizoram po Asian Development Bank atangin max program mi tur loan kan pu khamo kharam sang te poisa khate in puk ton kol na hi apoi ram sang ten ma an son puina ani rolin ba an nga na po nia ram dang te ne na poisa chalai ton na kha apoi chu economic sanction awang henin Irana chonin block mak ania an rama hianin an industry te an factory te public le private sector ma sonna omlo agriculture la man kal na sani sangni som panga khan Obama sarkar lain nuclear deal an siam te lo me chu an thutiam an deal chu joint comprehensive plan of action JCPOA ti ania heta hen Iran chuan an rama
uranium nuclear bomb siam na man ro poimo ber mai uranium chu kg sing khat atangin kg za thumma ti claim arem tia chu ama kg sing khat atanga antlak na hi 97% ani 3% che an chang to ni chu nuclear enrichment chung changa po 3.67% pel lawa nuclear enrichment program kalpui kha an rem ti boka chu nuclear enrichment chung changa po hian enrichment chi sang oma ral thom atana man tur me puk dur tur khachon 90% lai enrichment ang kalpui angaya chu tiang ani ibang chon 3.67% a chonin he an thu tiaman ding hetan chu an ni ngai reng don lo ti na anita he baka hen nuclear enrichment atana poimo centrifuge chu sing ni atangin sanga tlak an rem tia hemin hu hianin research man rotan centrifuge sang khat nei bel phalsak an ni thunga ti chuan iran hi thutiam an ziak ngotanga an bo pilem ti kha a check tu inspection team kha anom le don boka khothlang lamram ho us te khating ho khanin an thutiam an ding hetem an bo pilem ti kha an check ring don bokani chutianga thutiam an je zo nu chuanin economic sanction tam takha li an ni ta iran ram tin hun polo zia chole zela hemi tuma anin rem na zia hian tu ma islamic regime ina sarkar nan lak ma reza sa palavi hun laya US le Iranian in remna an lo zia to dollar makta duai zali ra thuam le nana an lo amanan lo pek lok to chu US chonina ra thuam nelwin a poisa in ru let le a Obama hun lai khan khati hun lai poisa hlut na le tun lai hlut na nen khai khin le apung zong nen dollar thluk le dingon khat le point sari Obama hianin Iran sarkar hi apile boka maro chu kumsang ni som pariat aloin her chuaka Donald Trump lo sarkara Donald Trump chuanin Iran sarkar hianin an thutia mangin nuclear enrichment facility hi an kalpui lo tikha aron thutluk na ni chuwang chuanin JCPOA ama thutia manje kha khatarang khanin aronin nuk toka anas sajok ama aina sajokin economic sanction ron beilea chu chuan Iran economy din mun kha ati che chhol tan le tani Donald Trump alo tla a Biden alo sarkar le tapo chonin ziom lam kha apan chung reng lawan Biden a khanin tlemin economic sanction te kha aron ti ziom dewanga ti beise na te pon lo ne amaro chu engma ti danglam om lo khanin kalngai khana lokal renga chu mo chon economy Iran ho economy din mun kha a che chho tran zelani ti chuan ni kum sang ni somni panga August thla khan UK France le Germany te chuanin an nuclear thutiam kha Iranin abo chhia ni a shein an economic sanction kha an ti bel chho vele ta ma US na an lo man lo lak to na zong nen UK France Germany ten an ti bel le bok nen kha bang khan Iran economy din mun chu atla chele zol ta zelani heng economic sanction sang wangin an GDP growth chu ma ason the me ulowa tun December thla khan Iran rama poisa hlut na chu na samang kheni na tlak niama inflation te hi poisa hlut na tlak niam na cha chu 42.2% line poisa hlut na kha tlak niam ani kan thre thiam dan chon India rama hen inflation rate kan ti hi 3% atanga 4% in kar velania chu po chu tam kan ti mek ani la khan Irana chonin 42.2% na inflation kha chu na satakani tuna hian Iran ram poisa real anti cheng makta duai khat le noi ni le US dollar khat na intlukani India rama chonin kan cheng som ko le US dollar khat in tluk khan asan laiber kan ti kan soisel vai ho pejon an soisel na se mema kan economy chiani hi chuti khati ten thenin economy chia ti na ni chong hleinem hi strategy pakhat eveni tipol an ma khati ngai ni le khan Iran a chonin US dollar khat le an poisa cheng makta doi khat le noi ni kha in tluk der mai ni Iran rama zu kalila millionaire tur kan tam viong khating har sa na zong awang khan mi puizinga na tho tur nei lo unemployment rate kan tiang ha asang emema khai khomin kumtling mishing dampang ai na thok rual mi pazinga mi som zinga mi pathum point pariat chawin na an nei anga ngai nia me che phe chu niam le zola mi som zinga mi pakhat point pani chawin na an nei anga ngai ani bukani ni kum chang ni som ni panga chung khan mi makta duai ni chu mir thei lutuk poverty line noya an khosamek nia soi ani bukani khatiang ani wang khan khovel ram sang ten Iran an shek na khan
an ram chunga ti che ema chu ti rualin an ram chunga an ma ni le an ma ni anin thlen tuna problem pani na kan lo soi le thon ani topic pani ne ka tui zong ani le tatlat meya chu tui chungchang ani ya iran ram mi puite len sarkar te hianin an ramathil pek hlutak mai tui hlut je hi an man lo ni na langa chuwang chuanin voin ni Buaina heti khopa harsat na lian thami an tongta ni te pon alangani chu Mizoram a po hi kan lo chin chele kan anin zirna tur kha a om ni ne ranga kan tui na te kan hlut tokem kan tui nar kan ramngo te hi kan hum hal tha tokem engtinge ma kan la kang tuna kumtin ram kan hal chu kan tui na kan hal kang me kan ni te hi kan riam ti te soi kai lok kan do ni engponi se iran rama lutang World Resources Institute darlan dan chuan Iran hi khovela tui harsat naram zinga palina ania an scientific tongkam kan ti donge an soidan chuan day zero an ti kha an nai me kani an te ni Iran hian chu day zero chu tui tlan turam lo ram ro an ni hun an thleng trep an thlen hun kha day zero an ti chu nia chu mi chun thleng trep ani an te ni heti taka tuian harsat chan hi chi thum ma oma chung ti chun en teina pakhat na chuanin climate change ania tunlai khovel lumzeli Iran chuan an tuar na sakhop maya kum som thum liam ta chunga Iran ram lum chak zong hi 1.8 degree Celsius ania hi khovel mun rang global average kan ti ain alet li in lum chakani ti chuan kum nga chung khwa a kheng to kan ti ngota drought a kheng to an ti miawa a soi thu te hian chuma chang kum nga chung kha khwa a kheng to an ti takna ro tuian dong tlemani tlem mang khen an donga kum danga an ro tui don thin atanga 30% lek za som thum lek an donga an ram hi lalum bel zel tura be se nia tuna tang re vak lo chon an ram hi 2.5 degree Celsius a alum bel rin ania ro tui tla po 35% velin atla niam le zol tura ngai ani boka an ram an ro ngoi mai don ani chuti line an ram energy siam cho zinga 1% za pakhat che hi renewable energy ania adang jong som ko pakwa percent chu petroleum atanga achit de ovek khani ta ni motor tla nante electric pek cho nante mun sang industry ran nante tuipam nante khateng jong khan petroleum lampang ve kan manga chu tiang ani wang chon an per capita CO2 emission antia mi pakhatina carbon an pek cho zat kha an sang ni irana hian ti chuan an ram kho pui ber te rana hianin kumtin ro tui millimeter zani somruk dong tlang pui thina tun malama chuan amara chu sangni somni pali khan azat ve deuh thoina tla hniama chu 140 za somli millimeter chop an donga sangni somni panga phei chuanin millimeter za chop an dong to ni kumdang an don thin ain atla hniam na sa hle ni kha climate change chungchang chu anita a chuan a pahnih na chu tuna chuanin an ma ni ti sol leo tui hum hal na chang an relo tuin soisan na salu tukani an lalui reja sa palavi hun lai tang to khan ram in todel ni an tuma agriculture lama man la na sa ti chuan islamic regime an ni hnuwa po khanin an chun zom zela chuti lain steel factory lian pui an dina khang kha tui tam na lai din lovin he ta tui van na mun thaliar deuh khan an badina chuta an tui man tur chu lui an divert ta lui kha an hroi koya khalai an industrial luang tur khanin an khal koi ngat me khang te khan lui an soisa tin agriculture lama in todel an tum emawangin ma an lana sa an ram tui man zong za som ko hi agriculture lama an manania an thlai china po tui he mai bu te don fo te an ching na sa don fo phei chu amana tlom lutuka ante Iran rama hianin an china an tui man le an thar chua an thral chuana don fo ina a hlo chua kha ein man lo turu ante ni tui lama thu nei tu kan ti Iran Water and Power Resources Development Company ti kha nom verenga heta hen troi tu lok zol chu an minister te an sipai Islamic Revolutionary Guard Corps anti IRGC anti ho tu tele company rang CEO te kha khang committee khan an oma ti chuan khang ho khan tui chungchang chu an rel ve nge mara chu an malak da na diklo ve le zela an ram tui na te siam pun ain tui khwa an tui pui em me an rama hianin tui khwa dam kan tiang kha an siam tluk tuka
sang ni som patni kum khan dam zathum som paruk zet an neya sang ni som pare talo ni chuanin dam zaruk som li pasari an nei to ti chon la siam bel le zel tum na nen ma an la muk muk me ka ni khatianga tuian khop na sa nen pakhata pe zon an tui kho na sa ta wang khan fresh water kha salt water alo changa ti te kha oma an ram chung tui te kha an soi san asala duka tuna hinan tuar ta ni an tiani chon an tin han soi taila an ram khop pui ber te rana hianin mi makta doi som an chenga chu an ram chunga mi pui zong zong za som pakhat zet an oma an ram mi pui za som pakhat cheng te khan an ram tui zong zong mun li then mun khat an mang nia ngai nia te ran khopui chom tur hianin kho kha oma amara chu heng tui kho te poi an kang na se ema cubic meter makta doi zerok som pariat dong thei tur a siam ani lai khanin kumsang ni som ni pali chuanin makta doi zerok som pariat dong thei ka makta doi zali som riat panga che khop thei to September sang ni som ni panga lo ni phei chuanin cubic meter makta doi zani som nga pariat che tui atling to ni adon thei zat zaruk som pariat atangin zani som nga pariat che kha atling thei to ni heng zinga hianin tui kho palizinga pakhat latian phei chu cubic meter makta doi som ko panga dong thei ni lain makta doi kwa che atling to omje chu za som kwa in tui kha kam to ani hetia tui kho chim chin aniam awang hian teran khopuya building sang zual te chuan an building a tui a ho thleng zo lo fowa bottle le bucket mangten mun niam building noi zo ka tangten an choi chho angai chang omatin terang khopui hian ni tin dar kar thuma tanga dar kar ruk chung tui an off fo ni sarkar lam khan tui khan ngei fo ni chumi puiten ni khata dar kar thuma tanga dar kar ruk kha tui ngein anom thin ni chu hetianga tui har satna awang hian mi puite chuan lei hnoya tui aquifer an tian soi thin he ta kan chen na lei hnoya khuta tui tling kha an zuk siak chok thin ani an zuk pam chuaka ka teng khan tin na se mema dan phalte phallo ten an tin sa emema lei noi tui po kha an hip na salutuka atlem le to ngai ni a hi wang hian teran khopui chu apil mek nia ngai ani bokani puiten kholum noya AC an mangna sa chumi AC an man na sat awang chuan an power supply na zo lo power te po athim fawa power supply a che bokani tin ma kan soeng khan lei noya tui tling aquifer an ti an zu khip chuan salutuka wang khanin an khopui kha leikha atlaniam den de tangai nia rel kong te akhi deu lectran nia soyani bokani example patni na Iran chuan vor mei lake urmia anti anram mar thlang lama om chu middle east a dilian berni chine ne tun ma chuan chuang ma amaro chu anram irrigation lampang enkol tu ten luyan diver na sat lutu ka wangte le khokheng awangte khanin lake urmia hi tuya kang chat me ka tuna hianin tui tling thin za som kwa chu akam to akang chat lek lek to ni tin an ram lui chuan vor pakhat zayan de root anti nun na lui anti mai mo life giving river anti mai chu akang chat vek boka hi po hi Iran mi pui te hianin thla te la in an ui thu an soina se me mani Iran news network pakhat IRNA chuanin October thla khan Iran tui kho alian zual som pakwa te chu an ro vek tep to ti puanga chung zinga pathum an ming chun tar lang lawa chung zinga pathum chu an kang cha thak te an soya ram chunga an tui kho chop dam kan ti sang sang kha azad ve vel chu an tui kho thei za som li chaw atling to ti in an soi bokani ram chung kho pui zani somriat te chuan tui har san na men lowin an tok mek boka kho pui then khata chuanin tui kha her kho tur om lovin kar khat don don te tui holovin anom thin ani hete tui har sat la hianin ram sang sang ten economic sanction an nei na sarawangin Iran sarkar zon manin total nan agriculture lam amboi pui tlut tlut maya lo nei tu te khanin an kham khop lui tui an don lo wangin le noi tui an pam chok na se ma chu wang chuan an lei noi kha kum khata hete ro surina le noi a tui azuk da bel tur let thum kha kum khata an pam chok hem mai ni chu wang chuanin an lei noi tui po kam chak a an buai don chau ani hetiang ani wang hian an ram president Masoud Pezeshkian appoint an ram khopui hi son mai chi mon le tin he ta Gulf of Oman lampang Persian Gulf lampang nai khanin khopui hi son te
lo rot hial to ni a pathum na chuanin climate change le anma ni har sana in siam pelama khan rampon lama tangin boinan tong le boka chu Afghanistan lama Taliban ho kha nia Iran le Afghanistan Taliban te inkari a tha lawa chuwang chuanin Taliban ho hian Afghanistan atanga an lui tui luang lut Hari River anti chu khopin hydroelectric siam na turin pasdan dam anti pasdan tui khwa anti kha lian pui an siama Iran an rep mekania helama hian Afghanistan le Iran hianin tui lama inrem na thuthlung an siam chelawa chuwang chon du tokin Taliban ho hian an khop tamai nia Afghanistan ram chim lama Helmand River po Afghanistan Taliban ho hianin Kamal Khandam ti khwan tumlo poka hi po hi Iran chonin ama in he lui bika hi chonin in remna an lo neya amaro chu Iran hianin kan chan tur chin himin pelo an khop zo ni ti in an soi selve mek boka chu teng chonin Taliban ho le Iran ho in kara hian new awm ve bokani in Afghanistan US ho ina an han run khan ral tani mazat Iran a hin an tlan lut ve a amaro chu tun nai hianin Iran ho hianin an not le meka akum khata mi makta doi khat chuang an thon le ta hi tu hnaya ram khata tang ram danga in deport kanti in thon let na saberte jing mi nia Iran a hian Afghanistan mi makta doi level an cheng nia soinia hi po hi Iran hin an vai thon let an tummek nia soiania a chan berpo Iran hoin an soidan chon Afghanistan ho hen Israel tan min in thla spy ni an tia amar chu ani na taka chonin an tui Taliban hoin an lo rep nen tui an kham lo lutuk mi makta do lit vel bor an thon le chuan an tui kham lo zual pui kha engemaw za chu a phusru tura an be sei wang le Taliban ho nornan man an du wang nia riat ani bokani he baka hianin Iran chuan tui har satna phusru turin Israel ho in Mediterranean Sea an desalinate tui finriat tui kha an thlifima salt water kha fresh water an converted khan an ram chung an sem kwal ta khania chu tiang chu Iran hian copy ven tuma Gulf of Oman atangin tui finriat tui pama he tan ram chunga pam chawa chu tianga siam dang lam tum chuan mun nga la ya ro manna an siama amaro chu hi ar lo thlinga ngem ti chu zo na lian takania chan chu khang tui pam tur khanin petroleum tam tak an mangle don chiang sa tha energy tam tak an mangdona an har sanna bul pui ber he ta tui na siam tu ber ramngo siama hum hala khatia boi pui lo ba hetia tui finria tui thlifima han sem dar le pokha anin dai zowangem an boina khare lo te chu a phusru mai thema se hun re tan arin tlak zowangem ti te pokha zo ni len takania tin Iran ram chunga hian province sang in nam chi sang arab hote Persian hote le nam chi sang khan ve nola nam te naw hoin Iran sarkar kha Persian ho du sak bing le tukan pu chu chon chi le chi in nek na India ma han te khin te la Manipuri te Assamese te Khasi te Mizo te khang khat tui har savek lo ni te la sarkar khan du sak bi ka nei ni in the te la nam khan kanin ep don ti na ni khateng kha Iran a pon machon me ka ne chuwang chonin an ram chung in pum khat na te ral mo na te khat a ngong viau thei nia ngai ani bokani hetianga tui har san na hi azual zel chon mi thiam te chonin tu na tanga kum som ni a her liam le chon Iran chim le chaklama tui om tlem na ram atang hianin an mar thanglam eta Caspian Sea bul lama tui that na mun a khanin mitam takan pem chho an ringa mi makta duai som nga tanga som sari te chu an pem dul an ring hial ani chu tiang khop chonin an har sat na hi alian mekani heti mekla hian ramdang an loin rol bewat boka abik takin Israel Prime Minister Netanyahu chon August thakhan nikum August thakhanin Iran tui hal na hi zalen na andu na sat na tluk zetin anasa Iran na zalen huna chon Israel mithiam berber te kan thon lutanga tunlai thiam na sang berber mangin Iran a hen tui sem dar dan le tui finriat tui thlit fim dan te kan vazir tir don ni ti in alo campaign ve sau bokani Israel tan chonin Iran sarkar tu na Muslim kar sa kho roi tu te paithak thoi tun ma Islam regime an lalma Israel le Iran in kar tha em kha Muslim sa kho von tu te afong chel tu te paithak kan ni chonin Iran le Israel in kar ti that le khan be sei ru em ani an ram pati ta na tha em ani kena kan la sei zau tur te pongai la tro me
tikhan tui chung chang chu du tok le te la Iran mi pui te hi thinrim na hrim dang an nei nuala chung singa chuan Muslim sa kho in kai hruina fir fiak lutuk kha an ning ve reng boka tunma reza sa palavia hun lain European ho I point an mei che ten vote an nei masa zo ka Iran hi mei che ten zalen masa ema an du dan dana in chain a hun lain na chuanin khothlang lam rama mei che te ai ma in an zalen zok ani tunno mei che te rabe an nin na salutuk te tin Muslim in cheidan burkha kan ti in tom up mai te a then chon han bo chia a bo che tu te kha an sarkar lama cultural police an ti ho te khan han mana kumre lo te kalta po khanin me che pakhat khatiang awang khanan soi saloma kongzo lui te awmani chu wang chonin zalen na mi pui te hin an du tak zet boka tin tun ma an ram zalen lai khothang lam ram te ne na an mei che te le an music taste te an culture te khating zong anin luktok lai te kha an ngai to le ta tuna Europe le tuna Iran an khai khena an lunga oilawa zalen an du em bokani hei baka hianin Iran hianin aram chunga boina tui chung chang te corruption chung chang te le economy ti than le na tur chung chang tam tak poisa sen teu ngai lain ram then oma Israel ram do tu tur ho Hezbollah te Hamas te Houthi so te tikhana fui porkola Saudi lo do Iraq thenom rama ngai abara nei boxi loi Afghanistan ngai lova Iraq ngai boxi lowa an ram thenom tenen anin kar ache mem boka chu wang chonin poisa hek zongin akhosana save mem boka Iran sarkar chu wang chonin tuna hian an ram rethei luat tuk awangin mi puiten zalen na an du wangin thi po huamin tunen an sarkar paithak tumin an che so ne tabera engchen nge sarkar hian ro re na chel don tile do dal tu te kan ti do mi protestor te hi engthleng nge an thlenanga sarkar hi an paitha theingem an paitha theini chon engtinger an ram lal reza sa palavia thakal zel reza palavi thokha tuna hianin ramdanga ra tlanin la ommeka khangte pokha lalatan an ko le theingem ti te tin democracy sarkar an din don nge autocracy sarkar an din don nge khating zong khazo na lian pui mai nia engponi se tuna chuanin chanchin kallai me kani thu thar hi a thleng har lutuk to lo urte pona lang ve dewa chu tiang ani kara chuanin Iran sarkar boiruk em chan kha kanron content ta ni ole khati zong khatun tuma kan content chuni sela remchang khazabera gain mole thodo ne